In the last episode, we checked out the language pattern, e haere ana koe ki hea. Let's take another look at this new language pattern. E haere ana koe ki hea. Where are you going? The response follows the same pattern as the question, just like kei te haere koe ki hea. For a short response, you would either say ki, followed by the place name, or ki te, if a noun is used. Take a look. E haere ana koe ki hea. Where are you going? Ki taupo, to taupo. E haere ana koe ki hea. Where are you going? Ki te toa, to the shop. Now that we've got the hang of that language pattern, let's introduce korua. Korua is a personal pronoun and means you when you are talking to two people, just like the English you two. E haere ana korua ki hea. Where are you two going? Let's look at some more examples of our new language pattern as well as our new personal pronoun korua. E haere ana koe ki hea. Where are you going? E haere ana korua ki hea. Where are you two going? Kei te haere korua ki hea. Where are you two going? Yesterday, we also introduced the personal pronoun maiwa. Let's take a closer look. Maiwa means we, but excludes the listener. Therefore, it's like the English he and I, or she and I. Maiwa. In today's language pattern, the word maiwa in the response replaces the word korua from the question. Here's an example. E haere ana korua ki hea. Where are you two going? E haere ana maiwa ki tauranga. We, he and I, are going to tauranga. E haere ana maiwa ki te toa. We, she and I, are going to the shop. Let's take a look at some more examples using either a place name or a noun. E haere ana maiwa ki Waikato. We're going to Waikato. E haere ana maiwa ki Kirikiriroa. We're going to Hamilton. E haere ana maiwa ki te Kura. We're going to school. E haere ana maiwa ki te taone. We're going to town. E haere ana maiwa ki Tāmaki Makaurau. We're going to Auckland. Remember, it's up to you whether to use the long response, as seen in these examples, or the shorter form that we've already covered. Let's now cross to the bus stop to see what you've just learnt in action. Tēnā kaurua. Kia ora. Kia ora e koe. Kei te pihia koe. Kei te pai. E noho. Has the bus been by yet? Kao. Unless I missed it too. E haere ana koe ki hea. Ki te toa. I need to get me some kai for my whare. Here's the bus. Haere ana kaurua ki hea. E haere ana māua ki te whare pikitia. Ka pai. Hey, kia ora korua. Oh, kia ora. Kia ora. Kia ora. Waramu, I thought you had a motoka. Are you waiting for the bus? Aye, we're waiting for the bus because I'm tired of all the traffic. Kei te haere korua ki hea. Kei te haere māua ki te toa. Just off to get some food for the flat. E haere ana korua ki he. E haere ana māua ki te kiemihi. Just got to get my nan's prescription. Katipu, kaora, hei! Now, for one of my favourite parts of the show, you're about to hear a conversation between native speakers of Te Reo Māori where they'll use the language structures you've just learnt. Your challenge is to try and pick out the structures we've covered in today's episode. Are you up for it? Okay, let's do it. Me te māua, Ko māua, kei te pātai, te kaikōrero. te kai kōrero. Ko māua I haere, Ka mutu ko kore te tangata e whakarongo mai ana, kore hau mai ki roto I tērā kōrero, ne?
Kei te whakaatu mai tērā e tūrai kō, me pēnei te kōrero. Kei korai e tūana, ana kei te noho tēnei rōpū. Katahi ai ka whakamārama mai. Kei te haere māua ki te toa. Ne? Kua mārama mai mātau, nā me noho nei, tokorua, anake. Katahi ki ai tāua ko haere rāua ki te toa. Rāua, nā. Ana. Ko haere Nā rāua te ki te toa. kōrero, kei te hae, ane, kei te kōrero mai ki a tāu. Ai. Whakamārama mai kei te haere māua ki te toa. Kua mārama mātau ngā me titiro atu nei. Ana, ka kōrero mai, kua haere māua ki te toa. Tokorua. E tikana. Kaura We're hi. going to play the clip again, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully. Me te māua, Ko māua, kei te pātai, te kai kōrero. te kai kōrero. Ko māua i haere, Ka mutu ko kore te tangata e whakarongo mai ana, kore hau mai ki roto i tērā kōrero, ne? kei te whakaatu mai tērā e tūrai kō, me pēnei te kōrero. Kei korai e tūana, ana kei te noho tēnei rōpū. Katahi ai ka whakamārama mai. Kei te haere māua ki te toa. Ne? Kua mārama mai mātau, nā me noho nei, tokorua, anake. Katahi ki ai tāua ko haere rāua ki te toa. Rāua, nā. Ana. Ai. Ko haere Nā rāua te ki te toa. kōrero, kei te hae, ane, kei te kōrero mai ki a tāu. Ai. Whakamārama mai kei te haere māua ki te toa. Kua mārama mātau ngā me titiro atu nei. Ana, ka kōrero mai, kua haere māua ki te toa. Tokorua. E tikana. E he te tahi kupu a tāhua ki a tūhoi. Te e he, te rā kupu he pai ki te whakatoi, he pai ki te hei whakahia nei te tanata pēnā ka whiu i tērā kupu. Te e he i tipu mai au i roto i tērā kupu. Kāre o na whakamārama, kāre o nā. Enari ko te e he e maua, ko te pēnei pei wāhui tahi e ki nei, ka hore kāo. Koe rā te e he. Nai paitonu hoki tērā kupu ki te mea, ki te mau. O tērā kupu te e he ka mōhio tonu hia no hea koe, no hea tērā tanata e kōrerora, mā wera nā whakāturana. Ka tipu kaura hi. Ka tipu kaura hi. To reinforce what you're learning on TŌKU REO at home, visit our website at www.tkureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanaku resources, more exercises, a forum for TŌKU REO viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu kaura hi. Tēnā koutou e hoa mā. Last time we covered our top 10 Māori words. Today we're going to recap those words plus 10 words from an earlier episode. Then we're going to practice them with a few activities. But before we get to that, let's run through yesterday's words to refresh your memory. You'll hear it first, then you'll see it. So, coming in at number 1, hikoi, walk or march. Hikoi. Oma, run. Oma. Toa means shop, as in the clothes shop. So, toa. Pūtia, butcher or butcher's shop. Pūtia. Kirikiti, cricket or cricket game. Kirikiti. Kura, school, as in high school. Kura.
Taone, town, taone. Whare pikitia, picture theatre or cinema. Whare pikitia. Whare paku, the toilet, eh? Whare paku. Feeder, field, feeder. We'll do that one more time, but this time we'll add in the image of the word first. Hikoi, walk or march. Hikoi. Oma, run. Oma. Toa means shop, as in the clothes shop. So, toa. Putia, butcher or butcher's shop. Putia. Kirikiti, cricket or cricket game. Kirikiti. Kura, school, as in high school. Kura. Taone, town. Taone. Whare pikitia, picture theatre or cinema. Whare pikitia. Whare paku, the toilet, eh? Whare paku. Feeder, field, feeder. Katipu, kaora, hei. Now it's time to see if you were paying attention. We've got our 100% Te Reo Māori segment. Whānau, your job. Focus on listening out for our top 10 words and don't stress about the rest. We'll run the clip twice. The first time through, see how many words you can pick up on your own. You ready? Go for it. I te mutunga o te kura, wa ko tamariki, ngā lā hakata. Ko tahe no kaupapa i tō mātu kāinga, he rapu mahi hei haka pau i te mano o aku tamariki, kia moe ai rātou a te pō. No reila, tai kau atu anō ke te rāholoi, ko noho ka tō mātu ki te āta wānanga, hea te kaupapa mo te rāholoi, mo te rātapu anoki. Ka mu te hakahau atana ki aku tamariki, ki o kotahe anō kaupapa, pēnā kia rātu te tikanga hi anō atu kaupapa. Ki o kotahe anō. E tahe wā, ka haere mātu he whira kei ko tata atu tō mātu kāinga, ka haere mātu ki reira tākoro kirikitei, o mai raini, ka haere noai horani mātu mararo, hikoi, ka haere raini mātu ki tōko kai, mo te whare, mo te wiki heke maina, ka haere ki te toa, ki te pūtia, hoko kai haerei, ka haere raini ki te taone, mātakitaki pikitia i te whare pikitia. Koira ko ngā mahi, ngā kaupapa i ngā rāhakata kamutu. I te toana taga o te rā, ka hoki mātu ki te whare, ko kōnihi atu ahau ki te whare mimi, te whare paku, me aku pukapuka, pānui pukapuka e mahu atana, ngā tamariki ki taku wahine mana ke tiaki. Katipu, kaora, hei. Let's do it one more time. But this time, you can see how well you did because as each of our kupu is used, we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Are you ready? Here goes. I te mutunga o te kura, wa ko tamariki, ngā lā hakata. Ko tahe no kaupapa i tō mātu kāinga, he rapu mahi hei haka pau i te mano o aku tamariki, kia moe ai rātou a te pō. No reila, tai kau atu anō ke te rāholoi, ko noho ka tō mātu ki te āta wānanga, hea te kaupapa mo te rāholoi, mo te rātapu anoki. Ka mu te hakahau atana ki aku tamariki, ki o kotahe anō kaupapa, pēnā kia rātu te tikanga hi anō atu kaupapa.
Kia kotahi anu. E tahi wā, ka haere mātu he whira kei ko tatātu tō mātu kāinga, ka haere mātu ki reira tākoro kiriki tei, o mai raini, ka haere noai horani mātu mararo, hikoi, ka haere raini mātu ki tōko kai, mo te whare, mo te wiki heke maina, ka haere ki te toa, ki te pūtia, hoko kai haerei, ka haere raini ki te taone, mātakitaki pikitia i te whare pikitia. Koe ra ko ngā mahi, ngā kaupapa i ngā rāhakata kamutu. I te toena tago o te rā, ka hoki mātu ki te whare, ko kōnihi atu ahau ki te whare mimi, te whare paku, me aku pukapuka, pānui pukapuka e mahu atana, ngā tamariki ki taku wahine mana ke tiaki. Today I'm introducing the first of our words, which partially contains a transliteration. A transliteration is when we've taken a Pākehā word and created a Māori equivalent by just saying it in a Māori way, like eka for acre, hoiho for horse, and pahi for bus. Pahi has more or less been accepted as the word for bus. So the word for a bus stop is tūnga pahi. Tūnga meaning standing place, and of course pahi, the transliteration for bus. Tūnga pahi, bus stop. To reinforce what you're learning on TŌKU REO at home, visit our website at www.tkureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU REO viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! To access the podcast, go to www.tkureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU REO podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha! Ka tipu, ka ora, hei! This first exercise is a chance for you to practice today's language pattern. Now, a sentence will be given in English, followed by a pause for you to translate the sentence into Māori. You'll then hear the correct response, followed by another pause for you to repeat the answer. Whānau, check it out. Here's an example. Where are you two going? E haere ana kōrua ki hea. Remember to always give it a go, whānau, even if you're not sure about the answer. This is the best way for you to learn. I'm going to school. E haere ana au ki te kura. Woohoo! We're going to the movies. E haere ana maiwa ki te whare pikitia. To Auckland. Ki tāma ki makaurau. Great work. Now let's revisit our friends at the bus stop. Whānau, this is our freeze frame exercise. Here's the example. Tēnā kaurua.
Kia ora. Kia ora e koe. Here you would say, kei te pēhea koe. Ka te pēhea koe. Here, you would say, kei te pai. Kei te pai. E noho. Easy as that, whānau, so give it a go. Has the bus been by yet? Kao. Unless I missed it too. E haere ana koe ki hea. Ki te toa. I need to get me some kai for my whare. Here's the bus. Haere ana kaurua ki hea. E haere ana māua ki te whare pikitia. Ka pai. Hey, kia ora, korua. Oh, kia ora. Kia ora. Kia ora. Waramu, I thought you had a motoka. Are you waiting for the bus? Aye, we're waiting for the bus because I'm tired of all the traffic. Ka te haere korua ki hea. Ka te haere māua ki te toa. Just off to get some food for the flat. E haere ana kōrua ki he. E haere ana māua ki te kēmihi. Just got to get my name's prescription. This next exercise will help you retain some of those new words. You'll see an image on screen that will relate to one of our kupu hau. Pūtia. Butcher or butcher's shop. Pūtia. Kirikiti. Cricket or cricket game. Wharepaku, the toilet, eh? Kura, school, as in high school. Kura. Tēnā anō koutou. As we progress through the TŌKU REO episodes, you will gradually learn how to put words together in Māori. Often we will only introduce one aspect of a particular particle or grammar point in an episode. Later, other aspects may be introduced in stages. This is to avoid overloading you with too much information at once or of confusing you. It will give you a chance to master one aspect before adding another. The same approach is taken in the Te Whanake textbooks and study guides. If you do want to find out more information about a particle or grammar word, you can do so by referring to the online or hard copy versions of Te Aka Māori Dictionary and Index, where the various uses will be listed with examples and where to find further information.
te manga. Kai pāho.